Murkisia bonde bala wa tindela nina wikwatio wakana ni wa tindanesa na ni kuto chandani wa kilungu cha dhuba wa mukamba nidni wakameme kaka adhiani FM na habara murkisia nidni wa kilungu kitu cha dhuba wa mukamba muno tuditwe nene kwa uliku kumanya umo wa mukamba ingi murkisia tuditwe muno tikunikila kideo cha mukamba uto wa mukamba batwe idieta kamba na balati kana telekele idieta kamba nyinita wa McDonald wa Mario na ino ni Adhiani FM rekenda mkisia kulewa kwa liku ukiriwa na ikulio ukiriwa na woni kana majana kwele njombe henge kukonia dhuba wa mukamba wina ikulio nda yukonia kidio cha mukamba undu mukamba wa vikangie konde yetu ya Kenya na undu mukamba wande mkisia tikwatia ni mpisila jini yetu ya Facebook Adhiani FM wasia wito vinya wito Adhiani FM wasia wito vinya wito na follow bamu kisireka de okede kwa tena na kintu kiki kukita imoko imwe kusela YouTube Adhiani FM unamona kusela ndani wa page YouTube ya Facebook ya Adhiani FM wasia wito vinya wito tenda umanya mukamba no tenda na umanya mukamba au metaba mukamba au miebu au mie niki tenda umanya mukamba aende taba na kwekiwata na all you ever eika ata tena utanu kuliwa na mwini wito tindi tonake ndani wa kilungu kikwe binda ya sa mukisia na yosa mwanya uyoni mudoche ndani wa studio situ sia Adhiani FM Bishop ambia na utukeria na kutuelezea setu maku umetaba na weka ata Asante Makidona wewe wa tindata. Ni museo na tibia ne saa mutanya wakwa ni museo. Asante mukamba mwizu kisiali na ukeja wala we. Nye nita wa Bishop Dr. Gerald Wamanzi. Good. Numete Kitui bandu beta wa Kauma. Yeah. Galiko ya Kitui West. Na ni mutabania wa ubo museo. Ni mutabania wa ubo museo mukisia eto wa Bishop Dr. Gerald Wamanzi. Juu nigutungia ngimo bea. Yeah. Nundo utunenge mwana oyo. Yes. Wako noambai. Nundo Biblia yaite chuma kinoa wanikingi. Chuma kinoa wanikingi. Na mukamba aito salukwa no mukamba. Very true. Na ila nundo mustongone wese. History. Mundu mwiyo kala tota yeko tono kino colony na oka colonize wa kwekala bali na kubitata mono pabikiba dowe ya kwekala mbai ino mundu mwiyo tita waungwa tita waitwa nita wakiti yo wetu ene lakini chocha ikitumike nene cha kwekia kendo kila kitawa evolution theory. Nundo evolution theory ya tangetia mundu mwiyo etikile ni ngule. Na nundo ngule ndi history. History ya mundu mwiyo ya minewa. You evolution theory ya Charles Darwin ya 1812. Ni kindu cha tevisie musongo kumina mundu mwiyo. Nondo mundu mwiyo aina history kuma mambio wake. Na nondo tutetikila kumanda history kuma vala pe history la itabute kali itawa Biblia. History la ingisi abutiwe. Lakini ya Biblia ndivyo. Ya Biblia ndivyo. Na ya Biblia ya Asiai. Afrika leo ya ino usumbe wa mbendu duniani. Usumbe wa Misri. Wa mbewe ni mundu itawa Nimrod. Nimrod ni mwana wa Kush, Kush ni mwa Ethiopia. Kush na kini mwana wa Ham, mwana wa Noah. Yo asune na ito kitumi mliu mondo kwekwetu wa musongo. Ila wa asomye kamuso wa kuka kiumo kila Noah. Osi ni mundu mwiyo umaniwe. Na ke Noah nda umania Ham, umanie musukuwe, ulaniwe Kanaani. Da umania Ham. Tusome Biblia nesa. Ila Noah wa mukie manaka na Hamu mwana wake nukia ono dhei wake nda umania Ham haumanie mwana wa Hamu weta wa Kanaani na asia kuumaniwa ni Kanaani ti Ham ni Kanaani tondo yu mundu twanako betizethea ku na bandu bako umaniewe ayumania mwana wako na nicho kitumi Israeli nesio nengwe nthi ya Kanaani maana nengwe nthi yo ya Hamu mane ngenzi ola wa umaniwe na usu wa umaniwe ni joke tumi wa indela ya nenga niwe ni ngai wa nengete mundu na asioka amuvena anenge andwangi ni ya Kanaani ti ya Ham
Rati ya Africa. Brief history ya Biblia no way to elezea ono we ni kwa nywe enda to ke to nende na ki saidi muhimu moto mania bishop no wa koma ne wanga mono na aumia ngo ni wa nywe na ni wa nywe yuko utwa ile kwega no nywe ute bungemedo je we de je nende ki wa sisia ki Biblia mwana wa no ndau maniwa wa sisia ki Biblia ju kiumo choka kwetu ni musungu oka kweta ndio wa umaniwe Biblia naona kali ke hondo no lawi tu fa tienda ni mukamba ni watu eleza lelo hivi na yenge watu eleza mukamba watu eleza mitaka watu mukamba mitekuniki na mambo kwa nyama wao baba ngaindo watu eleza kiwata tenda ukunikela tenda usiokobaye nendo ndio kama bala omi briefly kakube muno bala wokie na bala nikirati kunikele wao nikalo wake nikalele yake yaiba yuma kidona na mukamba mwetu kisa bala we history elatu nayo yo sele mukamba Libya very true na yo mukamba Libya ne ibinda ya na icho kuona mu Libya no aitedese Yesu kwa mukelano niyo itwase asemoni wa Kurene ni Libya kwa uli bado melasa hiyo ni aleba muga ni atoza kwezi hayo mukamba Simon ni mundu myo ndio ekolio na Makedona tukakona ni makolio manje ekolio ati mundu myo weka hata Israeli mo Libya mo Simon wa Kurene ni ba North Africa na ni ba Libya monde ile be Libya yeta waput na loka ya tuka siren na Kurene ke Swahili ndio Simon mo Kurene Simon mo Libya mo Libya no mdomo na kwanza Makedona mo kamba yo illa ayoka kutwika ni wan lazima zoko kuile Yesu mukelanyo no mpaka twikulie ka hata Israeli na akuye mukelanyo niki kwa ni pai mundu nge ato no kwa mukelanyo kana no Simon yo tweasia mukamba aumete na aumete ku aimanda pai maundwele alama tumazo mukamba dhama mundu wambe ni kao dunia yebinda yu inatwe na kao na dunia yebinda ni waku mukele Simon of yes so with Northern Africa tukuligala mukisia with North Africa North Africa ni Libya isibinda hiyo yes la to nene ya Libya ito round to omo to nene tena Egypt Sudan ila tukwenda Sudan yo monde ya Misri nicho kitumio monde wa Sudan na pyramid bingi ila si akiwe na Misri no Misiri ina kiteka ikosa makubi Afrika yote yo mosumbe ma Afrika maya tatu maya wa Misiri wa Kush wala ni wa Ethiopia na wa Puntland wala ni wa Libyans todo monde yo la to kwase mukamba au mete Libya triasia mu na kwithia akiteka nondo kilambo o ndani masi asema kethia kao tutaona nago wasoma Biblia ndani omuko mabuku mama musumbe wa asumbe asumbe kele na mabinda londe nene ama kawala mo kitawa ulondo asumbe mo kama wa asumbe langi na makosa ande makosa mali mutabo na ngi yetu restuke na mutabo ano mabizo kialangi mataba makama bena indosio na wazise wele ndwina na deshi ya kundina bina ya kukita na ndwala mokite bandu bako tabwa weka kukia kili cha keli tuona kwa mukamba ni kanunu mukamba aiwande ya wa manda with aenda aimanza with walotona
kutwa indosi yake na nicho tumi yuwa sisi Mukamba there okia mpaka Kongo na no Kongo ni kuzizu na kwi nondo wa Nile zile Kongo ni kuzizu na kwi swamps bingi mona sia kiwo na kwi bingi wesa kwi indosi kala nondo wo mu you ono katwa na hicho kitumi indo hizi tu sia kawaida tukatwa niwo ameoye kikoyo ene amini Mukamba pesiendo ilasi atuma suadhama chambe na pia ne makao nondo wa sisi wevya mba ile kwenda kuzokia na bila wewe weka umeti andwe suwa ite ukadhi mama magebe andwe tena na jicho kona Musumbe Napoleon wasindiwe nondo okie area anuma Moscow mabibisi kwa yuda sindo nekweza ama Moscow maenda bina kwewe make your baby mama na kila Musumbe Napoleon utonda kweka kinene ni chao no kwa kubeza nije tuke bata betakala vile bata na tuka baby au kwa baby chao mama swani ama sia twase kila mundu asekela chakike bata bebya ayuke vetu bebisi na tuitwe mwetela kundukongi yuzi latu nene sendu twasa Mukamba ni webanga akamanda olondo kuilie munya olondo kuilie indo isi akwasiesa bae anono yongi no bani mandi do sia kwa we na idana aidi amanda kula kuwevyo amba kuya kasave akatembea na maoma ke otolo na uwezi yani babena matu ndio sasa hizo ngobone you know mpaka ni waenda akasavia akaduima akadhiana akamana you ngambio dhama minga likona na you aidha ndio si yake naitwa angaliko Yesu aye kalanga bona kwina madhina aidha maingi na hicho Kisumu ya kwa dhamie esa kwetila Tanganyika okalika makongo akila ni Tanganyika Tanganyika kwa iko sio lakini kwa kumu Tanganyika ni Tanzania Tanganyika ya Zanzibar ndio neno Tanganyika Zanzibar yoka ine sio tu Tanzania ya kule no Tanganyika na Zanzibar Mukamba amandete uwezio nibo wezie koka oka abikaba Mara-River na hu Mara-River ni wao kwati tuteta yetu tumeani twaeleze McDonald twaeleze Mukamba Kamba okie vya Mara-River ebingete na indosi yake indosi yetu abone kiwo McDonald indosi omve onangite ukameja kiwo ni dhambie kainga ungatola ngite etnotekelena naondo yo etaukua lakini tena yengine twatola ngombe very true tena ito atola ngombe no itola kama ukakwata musini kwa uwa kutoka tola ngombe na twatola ngombe na ngombe ekainga na tukainga nisionayo ibe ngombe ila twethia tracing ona bindivya ene ngua na nani yo na ya ese ni kukua ndina bena so Mukamba kila ni Mukamba kuinganisia nibo watumie ile kanda na ile kanda atuma ekisia ngalikoya ekisia la mangalikoya ameobe imoteni na ngalikoya ngina akiobe ya moteni na ilawa ayua kwatile kanda we adi na ibundo kwatete kanda tuweze sendo kwa na kuye bo etewe mtu wa Kamba huyo na heto huyo mtu wa Kamba vuni boba atuikie huyo ni Mukamba mitambo ni ya abia ni kugezia tidri wa abia ni eframa kelengere duva wa Mukamba tena ke Bishop Gerance Manzi Dr. Gerance Manzi Bishop yote na kendri wa studio to mtu wa Kamba to mtu wa Kamba ba na no choki tumiona on mbaisho on the kila mundu eta wokindu wa tondo Israeli ndi sito yake ndai Jacob ni mundu ovulia sindu siene ni mubenani you isi weto Jacob with awase wetekela Petro mubenani no with weta wambua wede no kwase no pe ndo usia ni na mbua lakini waka walule sito weto Jacob kwa wetekela mubenani you ila wokie kwa lironinga etwe Israeli ni kwase ni wokitana ngaina ni wasinda musindi bamwana na ngai na yesi twa yatukani
ayetwa Israeli na ndo mambe omwita mu Israeli na hicho hizi ndio tuitawa mukamba mtuma kwa sitwa ya kamba mtu wa kamba mukamba yule tu nene sindu mukamba au mabu aingie na pulba wa komania na mwikoyo na mainganisia imwe na mainganisia wa moka ba hata beta bibo makuyetu na kuye binda yuna mukamba ni wesi gala ayu au maito aingi maeba nasia magito kwithia mwitu akakua chabina mukezo nena baadaye akatambwa na Biblia yona ni tivinda ingi Israeli mo kitie mbai moyo ya Benjamin mamina na mundu imeabita meka manenge yetu alama atialile ni masiokie kwasia mali wathi ni makataba yetu na mali wathi ni makataba yetu yule tu nene obo mukamba twasia mukamba au mabu ataba mombi nya akamba etawa mombi inya akamba kana mukawa mbe wa kamba na ni mutaita au mabu ni bo wokie mukamba atwaye no semu kisebuka dayego kana mukamba ide witu ula weta wakamba atwaite mutaita ndatwa mukamba hiyo dai na mukamba no zio hala mukamba lakini siana siake ni siasie kwambia kutwa akamba na mbali kutwa na moyo imambe yotwa na moyo ne kwa ene na nicho kitumia mukamba manyie you trend to ligila ndo ula wetu wete ba mwikalile ni kwa mukamba juu nicho kitumia mukawa kele au mete okala ai mukala wagala alaki kuputa weta wagala ni mama yeta wake kamba mukala na kwisia na ngido mundi sia ipesi yeta wa akala kana mukala jale kwa mbori kidogo bado weta wa ukala ukala kana mukala juu wewe mundu kwetwa mukala spare connection yake na gala no dolondo yu so ola sia yeta nangu yeta wake kikuyo ni mwetu wa umeta kikuyo na kamba mbe yakwetwa mwetu wa kikuyo yeso tiko kikuyo kwa doje umwikalele wa mukambe bino yatongwe ne kamba na mukawa ke mombi wili ataneka tatambeleli wawiyo otukite umina ugwatwende na umino kelele tendamba ukunikela bala nikeda wide chuma ni chukite nitoka kuendera kunene ya kiki kwitwa mwikalele wa mukamba yumwikalele wa mukamba mukamba ai mundu wa Mungu na mukamba ai mundu wa kisomo na mukamba ai mundu wa mumandi wa mali tuna nini mundu wa Mungu nikana mukamba ndesi kau wake au kitana mbai ila inge ndo kitana mukana ndo kitana siana no wenda kuya kamba na mubeti wake mombi mayao kita lakini kamba ndesi kwaka niwesi oyitu so mwa wala amna sara tuiona mayo kita lakini nituona maye manwa na mai manwa abalamu akayobo yangai bandu bao kuna sara akayobo yangai bandu bao tumia chabina akatumia uwe yu omonde tukitani kwithia twendo tumia chabina tuikwenda tumia uwe nono mwitu no makidona tambia baba sai mwitu no ndo amusinda na kau wa musindie na umwewithia na tutono musinda na umwewithia akae makwiwa enumba ni wote na mbinu mpya nono yu thila waendie kwake wakomana na kekele tu ndo mpaka withe ukithia no komanae wokie na mbinu mpya na woka na mbinu mpya mbinu esu kaila komanite na anakiangi no wakomanite na anakiangi lakini wamuendea na style mpya wamutabia ndeto utaka banangi kanaweza kumitama kwa style Yesu mpya ndio waenda na ndeto ingi utatapa kwa nanduma alangi na watumwa atia mundu eka kutonya makidona bani twende kuja mukamba tuinera nya tukaeleana tinde mwikalele no suwa mukamba mukise nesene wa manyaka na the witu mukamba weto wakamba ndao kitana muka wake mumbi nondo mukamba atumia kindu kita wa kwiwithia ewe kwiwithia ewe umutavye umukindelele muthingilele ngina ewe nondo aye makwiwa o muthi no mukune lakini ndio mulasimisia kwiwa na hicho kitumire ndimala ya musongo ya sai imwane 10 ni ukwengoyi kangoli kamwe kamosu konzu na sikaike cha kiwone lakini zikala simisia kunya kiwone
ndeto siago Mukamba ni wesi no pwe kibeti no kano kabua sian la kimbila simesebe kolondo wenda sike siwethie tinenge kitumi sinenge kumana toilet kwekata mwikalile wa Mukamba twa utungo ba twa uzimanya na ula wa Balamu na Sara ula wa Isaka na Rebeka andu kuona bandu mekukita indi kwina mathina maingi lakini mathina meuka makamanzi wa solution ni mundume nena makidona Mukamba kwa tenesa kana ni mundume wa manza solution ai manza ni chao ndo no tanje kibeti chakwa nga kiwithia tuthame ba nundu ni no ni indo isi akwa ba si kwa ta withio mwaka ukite na ninye nina woni ndulasimira suya makidona Mukamba woni ndulasimira sawa mundula wina woni ka udho esiandu woni wake no nduma na mundula wina kwenda kibila oyu ukabanga kwenda kibila makidona nduzikwa sa mutali isa dio kabwana makwenu nikeza maumbe Wizia wabaluka? Ni manda no, manda niambia ata nikeza andwameze kukwatia kilango matabia wambi ozi isiadine wazi siadine ukitia mwanzo makezi no juni okaindo no hizo wambe omakuli nyumo na utongo yutwendesi onesa no mama kausunge makweye umakulie na nondu kuyende enesa nyumo ikuona kana ite unidi mutongo yi enyenge yunya kuthiata niwe sine wambio mawini tutengelele ndeto sia kusia mudia bishop tegeradi within it is the sali twambelelia umanya mwikalele wa Mukamba twambelelia na wewe kana kamba ndabo wa muka wake mumbi kamba ni wesi kana musindo akawana kau musindo akawana kau ya na kamba tasiana sia kamba nitoite kwithia Tracy musi ndo akawa na kau musi gombe wakawana ndeto ko kamba ni wesi otondo yumunde Makidona tusoma Biblia katuya ndi yombiwe na ndeto ya Ngai Mukamba ni wesi kila kindu cho ndeki kiseuba kisobu wakwambia na ndeto na Mukamba omunde tukamana kana kamba ni wesi kwaka na kwaka wana ndeto Umundi tosioka tukambia umanda ndeto sia kwa kamisi Makidona ndeto sia kwa kasiana nundo no mundi dhinola wisianane ti kwithia isiemete kutabwa ni ndeto sia ite atongo ine atumea ni ika sia utabia mwana na ichoko no mundi kila mundu ewa moyo sia na si school lakini wa mundu kuwa moyo sia na si mosi na yu uhikulia sia na ine sia mwalimu we kana ni siakwa na mbona ni siakwa hii leo sike kala na mwalimu kumba kubikasi masukulu zikasio kwa mwalimu ikatawa tegiluni chahaduba wa Mukamba mukisi andri wa mitambo ino ya Diani FM ati asenia Sunday muno kwa Bishop Gerald Manzi ndo wa kuendea na utilela uwe kana kutonyelela uendri wa ile kosito sia kwimanya idieta akamba ndeto sia ko sia mudia Bishop ne kana ile nitandukelia tuniro itunangalia namba yaku ya simu kwa alama na kudiwa majanda wele njombe yake ndeto sia kwa Mukamba ni kana itwambe ya kunene wa mwikalo wa Mukamba ulono Mukamba wekala na twambe ya kwa sia hii mbe Mukamba ni wesi kutumia ndeto yake ya kanya na twisi kutumia ndeto sia kanya Mukamba ni tukaka musimuseo ngaya kwa dhime nyeni twa Bishop Dr. Gerald Simanzi wambenda mbithia ba kanisa ni Githora Iford ba lelo ni wakuthithika kanongo ni simu namba ya kwa ni 0722 492218 bathei mwanza ile inakenda ile emwe nyanya na tafadhali Mukamba dukaambia tu chat no ndio chat ya na dukaambia message na dukaambia please call me no ndio isundi isongea asante ni Dr. Gerald Manzi mukisi ya Bishop Dr. Gerald Manzi walati na kendeni wa studio sia Diani namba yake notimonza ile inya kenda ile emwe nyanya kwa wele njobenge uko ni duba wa Mukamba nye nitawa McDonald wa Mabio na nginya chuma ni chukite hoteli na ukunikila mwikalele wa Mukamba ni kuendea kwiliwa na kiwiyo kisio
Mwanzi mungu kile kwa chukia kitokile kwacho. Ndiyo bwana bali lumujuki kitu aijo tutyo ndo ndaonenge simu. Ono ndaonenge simu kwa na ndwala makuna. Ni mora recording. Kano kwa kasi. Kulala. Kuna na ko record. Ko etondo. Mwali mwende no kaya na. Ila tuko kwa lika muikani tiwa tu tume. Gani? Kwa tena hizo nikatumia ni tu kibeti ni. Yeye ndio tuambia muikali. Kwa kana mbokule wili kana record ite. Alega ungamizi ambe genge. Kone so kwa bate na record ite. Acha mukisia mbonde bala wa tindela. Nena wikwati wa kana ni wa tindanesa na ni kutoka chandani wa kilungu cha Thuba wa Mukamba. Nini wakamemeka ka Adhiani FM na